Hello. Hello! Ćao! Pozdravljam vas, đubre, i nalazimo se u jednoj novo staroj igri, Oddworld. Ovo je zapravo remake originalne igre. Prvi dio je zapravo izašao 1997. godine. Sjećam se da sam onda imao, za primjer za usporedbu, to računalo koje sam onda koristio imalo je 166 MHz, 16 MB rama je bilo, mislim da je pola megabajta grafička kartica bila, a hard disk je bio 1,6 ili 1,8 GB. Nevjerovatno koliko je vremena prošlo i nadam se da nisu razočarali s ovom igrom. Ništa, krenit ćemo sad od težine, izabrat ću prvo easy. Idemo na single player. Evo nas. Krećemo lagano, pa da vidite o kakvom se zapravo platformeru radi. Vrlo neobičan svijet, ali dizajn je jako ekstremno zanimljiv. Vidjet ćete i same palete boje i taj glavni karakter s kojim ćemo upravljati. Ovaj put ću igrat sa tipkovnicom i mišem, pošto mislim da će mi biti malo lakše. Ali u svakom slučaju igra je optimizirana da se igra sa joystickom. Da vidimo sad malo kontrole. Ovo će nam biti dobra mehanika, jer protiv mnogih protivnika ćemo se morat šuljati da nas ne primijeti. Ja moram bježati sad od ove bombe. Ili, ne. Ali stvarno grafički su jako dobro napravili. I da, sad sam se sjetio, igra je zapravo prvobitno izašla, barem prvi dio 1997. godine za PlayStation, ali naravno bila je PC verzija. Ako se ja dobro sjećam, mislim da sam taj dio igrao na Windows 95-ici. To stvarno bila davna vremena. Da vidimo, možemo šprint koristiti. Također imat ćemo tu nekakve osnovne informacije. New and Tasty, tako se zapravo zove ovaj nastavak Oddworlda. Da sad vidimo malo kontrole. Da. VASD, EQ i tako dalje, razmušnica. Evo vidite, ovo su ovi protivnici što se vide u pozadini, imaju te lasere. Tako da ćemo kod dosta protivnika morat paziti. Da se ne primijete, morat ćemo koristiti šuljanje. Tako da sam uzeo na easy. Evo vidite kako je za šuljanje. Da vidimo ovo. Aha, ovdje je kompletna mapa. Evo gdje se mi nalazimo. Ovo dosta je veliko izgleda sad. Da mi sad ovo preskočimo. Kako se fino zaleti, mogu reći da ne treba upadat na ove eksplozije. Htio sam reći da je dosta osjetljivo za kretanje. Čim izaberemo zapravo šprint, on se i jako brzo zaleti, malo ga je teže kontrolirati. Da probam samo s običnim skokom. Ide i s običnim skokom. Da, ovo je bilo blizu. Hold left control, da, evo sad nam objašnjava to šuljanje. Sad ćemo vidjeti, evo vidite, ovaj spava. Drži nekako oružje. Jel sam ga probudio? Evo, izgleda. Sad ćemo vidjeti, jel će ponovo otići spavat. Da, hoće. Da, sad se moramo lagano spustiti. Kako lijepo sjećanje budi ova igra. Sad vjerovatno moramo, ovo je nekakav prekidač. Sad nisam siguran sad šta sam napravio, vjerovatno ću otvoriti neka vrata ili tako nešto slično. Da. Dobro, ovo je bilo jednostavno, ali ovo je samo kao nekakav uvod. Da vidimo sad ovu polu. Bacili smo ga, ali da ja preskočim na svaki slučaj. Evo koliko imamo žrtava i koliko imamo zaposlenih i koliko ih je pobjeglo. Pošto se nalazimo u totalno neobičnom i čudnom svijetu. Sad imamo još jednog stražara. Sada vidimo da smijem preko ove platforme. Da, dobro je, nije se probudio. Sada vidimo. U biti to je to. Prvi dio smo prešli, kako mi se čini. Da, također imamo tu nekakve savjete kako prelazimo levele. Ovo su ti obični radnici, oni nama naravno neće ništa napraviti. Ali moramo paziti na te stražare. Dobro, sad i ne moram se zapravo šuljati.
Da sad vidimo. Evo, mali dio smo tek prešli. Treba skok. Sada vidimo, nadam se da neće biti zamki. Zamke znaju biti dosta zeznute. Samo nadam se da su to ubacili iz prvog dijela. Da, vjerovatno sam trebao sačekat to. Odlična fora, ali da mi vratimo da vidim jel će se to sad vratiti. Ko će? Bird Portals, da, tu stalno imamo neke, sad vjerovatno trebamo ići gore. Animacije su predobre, stvarno su grafički sredili igru do maksimuma, ali sada da vidim. Ne, pogrešno. Ajde, kreni. Da vidim sad će se ovaj okrenuti, ali nisam siguran. Da, to je to. Vjerovatno ćemo morati sad ovaj prekidač. Ali dobro, on nam sad ničem ne služi pošto smo ovo prešli. Također moramo rasiravati ove ptice. To je to. Da sad vidimo imamo taj za roll, znači moramo se spustiti i s control se prebacujemo. Da, odlična stvar. Aha, cover stain. Znači sad ćemo morat paziti. Da, znao sam da će pušat, moramo koristiti ovo za kutije ko prepreke. Ali vidim koliko dobro su napravili, čim je on okrenut iza ne primijeti nas. Sad ću baš vidjeti, ajde. Dobro, sad da vidimo kakva je ovo para. Tu možemo negdje popet, ili će samo biti potreban skok. Da. Ostali smo živi, sada. Trebali bi doći do te ručke. Ali tu se nemamo gdje popet. I don't know. Ne. Nešto sad ovdje nisam dobro napravio, da vidimo sad. Treba bi vjerovatno doći do one ručke. Ne. Malo me sad zakačio. Ne vidim je se samo mogu kotrljati u čudnom pogledu. Neću. Sada bi bilo dobro kad bi se probao odmah popet. Da. Ovo je bilo malo zeznuto. Sad bi vjerojatno trebao on doći do ove rupe. To, na kraju izgleda bila bitna samo brzina. Da vidimo šta ovdje. Oho. Sad ne znam je li ovo nekakva nagazna mina. Ali dobro, nije se ništa aktiviralo, nije ništa eksplodiralo. Kakav je ovo stroj. Brdo animacija su napravili koje u pozadini super mi funkcioniraju. Run right. Znači moramo trčati, vjerojatno ćemo morat preskočiti zapravo. Da, to je to. Šta smo sad napravili? Da, treba ga znijeti. Evo, to je to, ali sad moramo zaustaviti da pređemo vjerojatno dalje. Da vidimo šta ima lijevo. Zapravo mogo bi njih pokupiti kad sam već tu. Grinder, evo imamo onaj što će, ali ona vrata su sad zatvorena, da ja sam probam preskočit. Da, izgleda samo skok i to je to. Jel to izgleda kraj ovog levela? Bar tog segmenta. Sad ovdje ima senzor. Da, vjerovatno ga mogu vamo ugasiti. Ili ne? Ne. Znači, to je to. Da, evo, to je to, da, ovaj smo zaustavili.
Puno ima tih poluga na sve strane. Kako sam ga masakrirao, nisam ni htio, nisam ni znao da će njega. Ovaj sad spava. Lagano, lagano. Dobro je, bar vidim da nema da se random probude. Će sad biti riskantno. Koliko mi se čini, ovdje bi sad trebao proći pored čuvara i nešto skužiti neku polugu. Pošto vidim da nema na kraju ovog levela ništa konkretno. Da vidimo samo ovo. A mogu stisniti? Da! Ne. To nisam planirao. Nema veze, ništa, nek se ja šuljam. Sad ćemo provjeriti, ali ne mogu sad vam pokazati jednu foru. Pošto ovi svi radnici mogu ići sa mnom, ali sad je tu čuvar. Mislim da ova poluga ne može ništa. Sada ću probati. Hello. Follow me. Sad će me pratiti, nadam se. Hey there. Hello. Follow me. Sad bi bilo dobro. Nadam se da je ovaj prekidač da zaustavimo ovu. Da, to. Ne, da! Joj, bio sam trenutak prebrz da vidim da mogu pobjeći. Ne! Sam ostao živ, da vidimo, jel? A ipak se može taj prekidač, pa ja sam prošao pored njega. Sam je će ostati živ, da. Ovo je bilo malo prebrzo, nisam mislio tak, šteta što nisam ponovo sad uzeo ove da me prate. Pošto oni taktički mogu dobro doći ko štit, recimo ako uzmemo 2-3 radnika idu iza nas, ako nas počne napadat, prvo će njih ubiti. Tako da imamo vremena pobjeći. Da vidimo šta nas čeka dalje. Znači možemo na obje strane ići. Procesing centar, da vidimo šta se to nalazi. U biti ovdje nema ništa, idemo na lijevo. Da, evo, jedan čuvar gore. Samo da ga ne probudimo. Gdje je on sad? Ajde, kreni. To. Ovo je bilo uspješno, ali sad me zanima ovaj crveni, jer će to mene rasturiti ili ne. Izgleda da neće, da. Da vidimo koliko ima zaposlenika, 295. Da mi vidimo sada kako ćemo ovo riješiti, pošto ovo izgleda dosta zeznuto. Da vidimo, jel ću probati pogoditi s tom bombom. Malo prejako. Evo, s tom sam pogodio, ali sad ćemo se morat spustiti s tom platformom da vidimo ovaj dio gdje su te bombe. Da, evo sad smo jednu pokupili, mislim da će biti dovoljno, samo ako uspijem. Evo, ovo je već primjer kako dolaze malo teže stvari. Ne! Joj, ovo je bila preglupava greška. Ništa, još jedan dolje, ne, da, možemo ići brzo, ovog nećemo probuditi. Ništa, znači pokupiti jedan komad da vidimo jel mogu još uzeti koji. Vjerovatno ne. Da, nestane. Ništa, sad ću morat paziti da pogodim, ali da mi ne ispadne odmah. Ovo je malo zezno dio. Sad da vidimo, samo da ne ode dole. To. Sada, da, sad smo ovog probudili. A napokon da sam ovo riješio. Da vidimo će on sad zaspat ili... Da, super. I šta sad se možda mogli ovdje spustiti? Ne! Primijetio me. Ne, spusti se.
Evo nas. Da vidimo. Opa. Aha, sada se ovi dolje nalaze. Ne, ja, nisam sad ni gledao kako se ovaj zaletio u mene. Kak je to protivnik, da probam ja sad to na brzinu. Pa da vidimo šta će biti. Ne! Na brzinu sam se zabio u njega. Tu su nekako bombe. Da, ovdje sad nisam pročitao. Aha, moramo stajati mirno kad dolazi taj detektor. Da, ne smijemo ga aktivirati. Odlična fora. Moramo se mrdati centimetar po centimetar. Uf, da, ovo je dobro. Sada vidimo, evo ovdje ćemo moći se čuvati, ali ovdje su neka vrata. Da vidim da će oni krenuti na mene. Imamo nekakvo svjetlo. Aha, izaći sad na drugu stranu. Ali možda sam trebao prvo sačuvati, evo ovdje su nekakvi... Ovo ima neke senzore, rotira se. Ništa, on je sad na drugoj strani. Vjerovatno moram doći ispod njega. Ali ne mogu nikako u vrata doći. Sad vidimo će oni početi pucat, neće. Ništa, vratit ćemo se s ove strane. Evo, tu nam sačuva, odlično. Ali sad mi nije jasan ovaj dio, jel trebam ići na ovu stranu? Da, izgleda. Ne! Joj, sad ne znam, možda sam ga trebao navući da skroz pređe na moju stranu onda. Ništa, pokušat ću još jednom. Znači, ako se ja spustim, jel on krene na mene? Da. Ne! Kako ga zakačim? Jao, koliko je falilo, 1 sekunda. Kako su brzi, ne mogu vjerovati. Ništa, još jednom. Ali ne ovoga. Sad vidimo jel on može skočit. To, evo, ovo je to bilo. Evo, sad su opet ovi senzori. Ništa, lagano. Ali dobro, ovo neće biti teško, mislim da će ovdje samo trebati skok. Ne, ja. Opet mi ova eksplozija, ali super, sad krećemo odavdje, ne moram ništa paziti. Izgleda da sam se ja pomaknio. Da. Sad. Da ja ostanem bolje visit, ali da vidim dok će on doći. Ne, moram se popet. Ovo postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Ne, skoči. Joj, kako me zeznula kontrola. Na jednom sam 2 put stisnio. Ništa, idemo ponovo. Baš želim vidjeti šta će na kraju ovoga biti. Jesam zakačio? Izgleda da jesam. Ali ne pomaže mi skok, da. Ne smijem ni dodirati. Da skroz prođe, to je to. Ne! Kak mi čudno kad čim se stisne strelica prema gore, da on prema gore skače. Jao. To je to. A sad sam baš na njemu stao, moram se povući negdje prema sredini. To je to. Ajde, još malo. Sam da me ovaj ne zakači. To. Da vidimo jel ovdje šta ima. Chained here. Da vidimo šta je to.
Zapravo sad ću to ostaviti da vidimo jel smo pri kraju ovog segmenta. Izgleda i jesmo. Da još pogledamo samo ovu animaciju. Nije baš nešto predugačka, ali dobro su im te sekvence, pa ima dosta malih animacija između. Uglavnom ja ću sad završiti video i vidjeli ste točno o čemu se radi. Biću da možda napravim još koji video, pošto kasnije kako budem igrao bit će sve teže i teže. Nadam se da ste uživali i vidimo se.